سورۃ النساء سورہ نمبر 4 قرآن پاکُک آیت نمبر 128 پرنے اساس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَإِن واو زبر واو گۄڈنٮ۪تھ وُڑ زٕ رلاوٕنۍ پانہٕ ؤنۍ تھوڑا گول واو زبر ٹھیک حمزہ زیر ای ہٹہِ گۄڈنِکِس و ای نیُک کرُن ادا نوٗن زیر نی و اِنی امہِ پتہٕ چھُ الف سُہ یی نہٕ پرنہٕ کینٛہہ نوٗن رلہِ میٖمس سۭتۍ نوٗن میٖم زیر نِم و ای نِم را زبر را و ای نِم را حمزہ زبر ہٹہِ گۄڈنِکِس تا دو پیش تُن تا زیہِ ہُن بٕتھمِس بٕتھِ ہیٚرمٮ۪ن دندن ہٕنٛز جڈ باریٖک کرُن ادا تُن یُس زن را چھُ زُبانہِ ہُنٛد پُشتُک اند ہیٚرِم تال مگر راس پٮ۪ٹھ چھِ زبر یہِ گژھِ موٚٹ گژھُن کیٛاہ پرو و ای نِم راتُن ٹھیک چھا خا الف زبر خا زُبان یُس زن ہٹیُک لاسٹُک حصہٕ چھُ زُبان ہٕنٛزِ جڈٕ کھۄتہٕ بۄن پہمتھ خا الف زبر خا چھُ حروفِ مستعلیٰ چھُ ہمیشہِ یِوان موٚٹ پرنہٕ خا فا زبر خا فا ہیٚرِم دند تراوٕنۍ بٔنمٮ۪ن وُٹھن پٮ۪ٹھ فا زبر خاف تاس پٮ۪ٹھ جزم فا رلہِ تا سۭتۍ فا تا زبر فت خافت ٹھیک چھا میٖم نوٗن زیر میٖن با زبر با گوٚو میٖنہٕ با اتٮ۪ن آیہِ نوٗنس پٮ۪ٹھ جزم اتھس وٕچھُن کیٛاہ دٔلیٖل گژھِ نوٗن جزمہِ پتہٕ آو با متحرک تۄہہِ چھُ مےٚ ووٚنمُت با متحرک گوٚو اگر باس پٮ۪ٹھ زبر آسہِ پیش آسہِ زیر آسہِ یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن روٗل یِتھ پٲٹھۍ کہِ دپان اگر ہسا نوٗنس پٮ۪ٹھ جزم ٲس تمہِ پتہٕ آو با متحرک باس پٮ۪ٹھ ٲس زبر پیش یا زیر تتھ حالتس منٛز چھُ گژھان قلب مطلب گوٚو اتٮ۪ن چھُ لۄکُٹ میٖم پٲدٕ گژھان یہِ میٖم کمہِ بدلہٕ یِوٕ پرنہٕ یہِ یِوٕ امہِ نوٗن جزمہِ بدلہٕ پرنہٕ مگر اتھ نوٗن جزمہِ بدلہٕ ییٚلہِ میٖم پوٚر اتھ میٖمس پٮ۪ٹھ چھُ گُناہ کرُن وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ پرو اوٚتن پرو میٖم نوٗن زیر میٖنہٕ با زبر با وۄنۍ کیٛاہ چھُ پرُن اصلی میٖم زیر میٖم با زبر با ٹھیک چھا با سۭتۍ رلاوُن آین با آین زبر با آین کتٮ۪ن نیرن ہٹِس منٛزس لام زیر لی با لی ہا الف زبر ہا گوٚو ہٹہِ گۄڈنِکِس منٛز نرمی سان میم با لیہا بیلہا چھُنہٕ کرُن با زبر کیٛاہ گوٚو با زبر ما گوٚو بے اس لیے با زبر با صاف پنٕنۍ یِمن معروٗف یِم زن یِمن مخارج چھِ پنٕنۍ نیرنٕچ آواز کڑنُک یُس زن یہِ حظ طریٖقہٕ چھُ گژھِ یِہے بالکُل آسُن با زبر گوٚو با أسۍ پرہوس مِم بیلہا چھُنہٕ پرُن با آین زبر با لِہا ٹھیک نوٗن پیش نُ شیٖن واو پیش نُشوٗ ٹھیک نوٗنس پٮ۪ٹھ چھُ پیش اتٮ۪ن چھِ اکثر گژھان غلطی پران چھِ نو کران نو چھُنہٕ کینٛہہ نوٗن پیش نُشوٗ زا دو زبر زن نُشوٗ زن زاس پٮ۪ٹھ آیہِ دو زبر تنویٖن اتٮ۪ن چھُ وٕچھُن کیٛاہ دٔلیٖل گژھِ امہِ پتہٕ آو حمزہ حمزہ زبر یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ الفس حرکت چھِ یی نہٕ مُجرا کینٛہہ یتھ پٮ۪ٹھ حرکت چھِ حمزہ زبر آو یہِ کیٛاہ گژھِ تنویٖن پتہٕ آو حمزہ اتٮ۪س گژھِ اظہار مطلب گوٚو یُس زن زا دو زبر زن چھُ امِچ آواز چھِ ظٲہر کرٕنۍ اتٮ۪ن کرو نہٕ زن کینٛہہ اتٮ۪ن کیٛاہ کرو نُ شوٗ زن حمزہ واو زبر او حمزہ ہٹہِ گۄڈنِکِس واو وُڑ زٕ رلاوٕنۍ
او حمزہ عین زیر را الف زبر را اقرا حمزہ کتن نیرن حمزہ نیرن ہٹ کی گۄڈنِکِس منٛز حمزہ زیر عین چھُ نیرن ہٹِس منٛزس حمزہ عین زیر را الف زبر را را ضاد دو زبر ظن اعراضن ٹھیک چھا زادس پٮ۪ٹھ آو دو زبر زاد کتن چھُ عین را گو زبان ہُنٛد پُشتُک اند ہیٚرِم تل مگر را گژھِ موٚٹ گژھُن را زاد سایڈ زیو رلاوٕنۍ اڑمن سۭتۍ ٹھیک چھا زادس پٮ۪ٹھ آو دو زبر اتن چھُ وٕچھُن کیاہ دلیل گژھِ امہِ پتہٕ آو فا چھُ حروف اخفا اس لیے گژھِ یُس زن زاد دو زبر زن چھُ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ اخفا زن بجاے پرنہٕ زن بجاے ٹھیک چھا زن چھُ دوٚیِم زبر یۄس آسان چھِ تنویٖنس منٛز یا زیرِ منٛز یا پیشس منٛز سۄ چھِ آسان نوٗن جزمہِ بدلہٕ أسۍ ییٚلہِ رلاوو أسۍ اگر کھُلایتھ لیکھو زاد دو زبر زن زادس پٮ۪ٹھ چھِ زبر نوٗنس پٮ۪ٹھ چھِ جزم پتہٕ چھِ امہِ نوٗن جزمہِ ہٕنٛز آواز چھُپاوٕنۍ اتھ منٛز زن بجاے چھُ پرُن ٹھیک چھا فا زبر فا ہیٚرِم دند بٔنِم وُٹھ لام الف زبر لا فلا ٹھیک نرمی سان جیم پیش جو نون الف زبر نا جُنا ہا زبر ہا جُنا ہا اتھ اندر کیاہ چھُ ہا یُس چھُ یہِ چھُ ہٹِس منٛزس نیران اتھ اندر گژھِ خراش لبنہٕ یُن جُنا ہا ٹھیک عین زبر آ لام یا زبر لے علی عین گۄڈنیتھ ہٹیُک مٔنٛزِم حصہٕ لام یا زبر لے حرف لے نرمی سان ادا گژھان علی ہا زیر ہِ ہا گوٚو ہٹ کی گۄڈنِکۍ حصہٕ منٛز علیہ میم الف زبر ما علیہما ٹھیک چھا یُس زن میم الف زبر ما الفہٕ برونٛٹھ میٖمس پٮ۪ٹھ زبر اتھ چھِ مدے اصلی ونان امہِ پتہٕ آو حمزہ زبر بیٚیِس کلمس منٛز پٮ۪ٹھٕ کنۍ چھُ مد گژھان پٲدٕ یتھ زن مدِ منفصل چھِ ونان یُس زن یہِ مدِ منفصل چھُ میم الف زبر ما چھُ وۄنۍ زیٹھراوُن مگر تھوڑا علیہما ٹھیک چھا یہِ چھُ زیٹھراوُن حمزہ نوٗن زبر ان یا پیش یو گوٚو ان یو نوٗنس پٮ۪ٹھ آیہِ جزم اتھس چھُ وٕچھُن کیاہ دلیل گژھِ نوٗن جزمہِ پتہٕ آو یا حرف یرملوٗن اتٮ۪ن چھُ گژھان ادغام اتھ چھِ ونان ادغامے ناقص گژھُن مطلب نوٗن جزمہِ پتہٕ ییٚلہِ یا آو یاس پٮ۪ٹھ گٔے تشدیٖد پٲدٕ نوٗن جزم یی نہٕ وۄنۍ پرنہٕ کینٛہہ حمزہ رلہِ ڈایریکٹ یا سۭتۍ مگر یاس پٮ۪ٹھ چھُ گُناہ کرُن وٕچھ حظ اوٚتس تام پرِو حمزہ نوٗن زبر وۄنۍ کیاہ چھُ پرُن حمزہ یا زبر یاس پٮ۪ٹھ چھُ گُناہ کرُن یا پیش یو صادس پٮ۪ٹھ جزم یا صاد پیش یُس صاد کیاہ گژھِ یہِ گژھِ پوٗرٕ گژھُن زیٚیہِ ہُنٛد بٕتھِم یُس امیُک تھوڑا ٹکراو ہیٚرمٮ۪ن بٔنمٮ۪ن دندن سۭتۍ سیٖنس تہِ چھُ یِہوے مخرج مگر صاد گژھِ تتھ نِش الگ گژھُن یہِ گژھِ موٚٹ گژھُن یُس لام زیلی یُس لِ ہا الف زبر ہا چھُ نیران ہٹیُک مٔنٛزِمِس یُس ہا یُس ٹھیک با یا زبر بائی حرف لین نرمی سان نون زبر نہ بائی نہ ہا پیش ہو بائی نہ ہو ہا ہٹیُک گۄڈنیُک حصہٕ میم الف زبر ما بائی نہ ہوما ہا نرمی سان میم صاف صاد پیش سُہ صاد زیٚیہِ ہُنٛد بٕتھِمِس امیُک تھوڑا ٹکراو ہیٚرمٮ۪ن بٔنمٮ۪ن دندن سۭتۍ صاد گژھِ موٚٹ گژھُن سُہ لامس پٮ۪ٹھ جزم صاد لام پیش سُل ہا دو زبر ہن سُل ہن ہا ہٹیُک مٔنٛزِمِس ییٚلہِ أسۍ رُکو سُل ہا دۄیو زبرو منٛز اکے زبر اوٚتُے تھاو و کوٚر مےٚ عرض وُڑ زٕ رلاوٕنۍ تھوڑا گول واو زبر و گژھِ صاف گژھُن نِم راتُن حمزہ باریک نوٗن میٖمس سۭتۍ رلاوُن نِم را زبر را موٚٹ حمزہ باریک تاس پٮ۪ٹھ دو پیش تنویٖن اتٮ۪ن اظہار کرُن تِکیازِ امہِ پتہٕ آو کھا سُہ حرف یُس زن ہٹہِ منٛز نیران حروف حالانکہِ و نِم راتُن را پوٗرٕ حمزس پٮ۪ٹھ چھِ زبر اتُن صاف کرُن ادا کھا پوٗرٕ فا تا گوٚو نرمی سان ادا کرُن مِم با لِہا اتٮ۪ن قلب گژھان نوٗن جزمہِ بجلاے میٖم پرُن
مگر ات پہ گناہ کرن تکیاز کہ نون جذبی پتہ آو با متحرک اتن کیا ات پہ گناہ کرن میم بعلها بیلها گژھِ نہٕ گژھُن با زبر با ات سۭتۍ آین رلاوُن ہٹیُک مٔنزِمِس ہا گو نرمی سان نو شو زن اتن کیا گژھان غلطی کوٚر مےٚ عرض نو شو زن نو گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ نون پیش نو صاف شین وا پیش شو نو شو زن زاس پہ دو زبر تنوین ات پہ اظہار کرو زا دو زبر زن صاف کرو او حمزہ باریک واو ورز رلاون او حرف لین نرمی سان ادا کرو اعرا اتن حمزہ باریک عین پن مخرج را پور زادس پر تنوین دو زبر ات پہ اکفا کرن ہے اعرا فلا فا پن مخرج لام باریک جناح ہا ہاس اندر گژھِ خراش لبنہ علیہما اتن کیا عین پنن مخرج عین گژھِ الگ حمزس نش گژھن لام یا زبر لئی حرف لین نرمی سان ہا گو نرمی سان میم الف زبر ما یس چھ ات پہ زیٹھراون مد منفصل کرن علیہما ٹھیک این یصلحا اتن کیا ادغام ناقص نون جزم نہ پڑھن کی حمزہ ڈائریکٹ یا سۭتۍ رلاون یاس پہ گناہ کرن صاد پور لام صاف ہاس اندر خراش این یصلحا بینہما با یا زبر بئی یہ گو نرمی سان ادا حرف لین پتہ کیا چھ پتہ نون صاف ہا گو ہٹ کی گۄڈنِک حصہٕ منٛز نرمی سان میم الف صاف کرن ادا بینہما صلحا اتن کیا صاد گژھِ پور گژھن سینس نش الگ لامس سۭتۍ رلاون زن ہا چھُ ہاس اندر گژھِ خراش لبنہ یُن رکو دۄیو زبرو منٛز اکے زبر پرن ٹھیک ہا و انم رأتن خافت من بعلها نشوزا او إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا